Biblia majina watoto walikuwa wanaitwa yalikuwa na maana, yalikuwa yanaashiria kitu fulani. Lakini nilipokuwa nikiangalia majina ya wanawake, nikafikiria pengine yana muhimu sana, yana maana mazuri, yanafanya watu wafurahie. Sasa nianze mfano. Ukipata demu anaitwa Happiness, yani wewe unaona kweli now you are queen, anaweza kupea happiness kwenye ndoa, badala ya kupea happiness anakupea painful, anakuwa heartless, anakuwa ruthless. Badala akuwe ni happiness, anakuwa ni heartless. Ukipata demu anaitwa Ruth unafikiria ni mademu wavumilivu, wanaovumilia kwenye ndoa, yani vile ule Ruth wa Biblia. Lakini wa siku hizi ni ruthless. Yani ni kama mafarao kwenye ndoa. Hatambui, ukiumia hana hacha, akikuumiza moyo haoni hacha, akikutesa haoni hacha, hata kukusaidia kwenye ndoa haoni ni uchungu, sababu yeye is ruthless. Ukipata demu anaitwa Faith, unafikiria sasa nimeangukia demu. Wewe ni imani, utakuwa mwaminifu. Ingia kwa ndoa zao, ingia kwa mahusiano, sio waaminifu, ni wajinga, wanakufanya mpaka unashindwa. Hapa kuna imani kweli? Hata just also made some men even to be broken in their faith, sababu anaona majina hayaleti maana ya kweli na vile. Unajua majina hata katika jamii yana maana. Lakini sasa unaangalia unapata hizo vitu unashangaa. Sasa kama hawafanani majina yao, kumaanisha tabia ni tofauti na majina. Lakini kitambo kile kwa Biblia na katika mila na desturi yalikuwa na maana.